Thanbang atong phan karchuang bong Difu Devi High Secondary School along Trok Kebra isi yang deng Thanbang arni katalon. Dolamara moti tirang arong along hempu mukrang adorbar arok kiseng. Difu train station along Rakhi hormu pen inut police ari deng kachingna. Kardong nili Samira Singh jo Hindi ke therapy non arjutha prime time berta angtompe. LP school, ME school lapen high school Thanbang atumaphan. Karchu lapen kep krehini asak lang angthek. Kemia bang phu bang phie tumaphan karchu pensi chiti ni phai phorni Karbi ang long otun mas council pen Trok Kebra isi ang deng Thanbang ani talondon. Chiti ni phai phorni ke Thanbang arni. Atheke Thanbang Guru Bharat Swathin Longdet pen Kikiching a Vice President Aphitu President Kiki Dr. Sarvapalli Radhakrishnan Alangli Pirthe Kahache Arnilo Lasolong Pachitondunsi Karbianglong Autonomous Council pen Chiti Niphai Phorni Difu Devi High Secondary School along Trok Kebra isi angdeng Thanbang arni talondon Thanbang aphan karchu amailong Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso alangli alohi sarpu attivi chitongdon alangli Thanbang atumaphan lokithan angthuna teng kithan ponji aphan Thanbang aham phangaphan chuning ripon halapu toklang IEM Richard Tok Bipen Thanbang atumaphan akiro lapen kurwang thupa jersey Difu Devi High Secondary School henlo Karbianglong ang bong kichengsi English Medium School lo Lasi pining ke DAV school along si Thanbang arni katalonadim pinchong lo pusi EM Tok Bipen ningje. My dear teachers, because of you, today what we are. And why we choose Teachers Day to celebrate district level here at DAV Higher Secondary School. On the welcome speech, Mr. Biren Singh Ingti, Inspector of School, have been already elaborate to you. This is the first school, English medium government school, after getting Karbi Anglong district. And we choose this school because after CM Dr. Chuliram Ronghang kick off the quality education campaign, awareness campaign, I first visited DAV school. Mayalong EM Kangbura Kiling, MEC Head Singh Rongphar, Dr. Mongwi Rongpi, Krishna Bhattarai, Council Secretary Nirola Phangchopi, Inspector of School Biren Singh Ingti Anparta, Penangan Thanbang atum chitongdo. Pura amar IS pura education department pura the Teachers Day celebration at DAV Higher Secondary School TBS on behalf of Dr. Chuliram Ronghang amar chairman Raju Tisoe aise কাম or busy karone amar isi meeting o etia ase holibi ami here present hoisu jate je DAV school kile choose kora kotha tu itu ase DAV school purana bahut dinor pura school hoy je district Ami Koa Pura DAV School is the first government English medium higher secondary school. And quality education karone je to radical change anibo karone ami chesta kori ase itu ane this is the school I first take step mane first loa yanote quality education karone মই sudden visit ইয়াতে আহিছিলে and আজি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াতে teachers of couple celebration কৰিব পাইছে. Thank you and I wish them a very happy Teachers Day to all the teachers. Sir,
আছে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডবিলাকো আমাৰ লগত ছাপোৰ্ট কৰিব লাগিব without of them and especially the community wise and organization all this and মই সাজেন ভিজিট to গৈ আছে 11 ব্লকছ আছে 11 ব্লকছত মই ঘুমাই যাম ক'ত জেগাত মই যাব যেতে যে মানে স্কুল কোৱালিটি এডুকেশ্যন তো দিস ইজ বিকজ এভৰিথিং ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং কাৰণেহে এতিয়া কোৱালিটি Dolamara Moti Terang Arongalong, Hempu Mukrang Adorbar, Aro Kising Lapen, Arpukachepek Aberta Nangli. Committee Kising Along Nilip Nihang Havar Amay Pu Ben Sing Timung Pen Katari Pon Amayalong. Alohi Yamana Ping Pen Hempu Mukrang Adorbar Central Committee Achunbang, Harsing Hanse Hempu Mukrang Adorbar Central Committee Abidisar Bordoloi Killing, Hempu Mukrang Aro Cultural Achunbang Bidya Sing Kro, Hempu Mukrang Adorbar Long Kachipadok Dun Abangpu, Mondor Sing Ingti Lapen, Hempu Mukrang Along Kikroy Araratum, Pinang Chitong Dun. Mai Chengchi aprang bongchin bongkrok arna mahir jumi ki hanga phisi Dolamara Hempu Mukrang Adorbar aru Seng Ponlo Lapen Meipu Chunbangar Pusitami Chebak Ponlo Pangri Pangdon Amositame Nitum Klempon Bomlo Karbi Karbak Ulo Tangde Amhang Ketek Pen Hakiti ke Janganta Arona Tangdo Pangri Pangdon Angbong Lob Sitado Amhang Ketek Utado Kiti ke Jangotado Nasi tireng wangreng hat comrong me toy pin anta Karbi arona tangdo lahai ka do kawe batali nama rasingja song puni tom longdo alang li tom pan sot vetlo alang li tom ban tom than pon bom po Karbi ahoma salong mate Karbi society along ke hor bangke pathe pon odang ne lo pusini tom Hempu Mukrang Adorbar hin pen ke tuning ri pon bom lo la sen tuning ri pon bom ni la Karbi khai me nang lang reng nang lang unuti nang lang aprang dum nang lang cinthur nang lang dhorom Karbi dhorom ke do joine si Karbi tom khai kang tim puji pulong la so lam pen matha dam pen pulo tangte lahai ke chere podang ji dopikla Nangkileji mati jonga chiklu ni phai inkoira isipen inkoira hiniani Hempuara ni Katalonji phan Dolamara alongsi pathik ponlo Hempuara ni Katalonji lake Dolamara phan chotkali Karbi aron barim ke kroyatum an ke chitong labji Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong araratum anta chitongji puta Harsing Hansi pen thang pachini po Nasi peneng asengkana phan wangani tom dak Dolamara longsi pathik ponlo la pen halaso a program along ke lake Dolamara arada tumde le patir pinai poda gali lake Hempu Mukrang Adorbar Central Committee a program pina asini tom hawar amai doan pen same dak nang cerap unji la pen tiri amai pen sa jase me pet ni tom hiriji asila so reception committee bangani tom November a tikloang bong sidak reception committee seng tuji hala so reception committee bangke ingtang mucot hek mucot bidi sore do mucot jakong horan do mucot phan tame ni tom pinie committee tom phan tuning ritusi ansote jakong pathei phan ni tom Hempuara ni pachun pon ni phan dak klempon tu Radhakrishnan si ma Adorbar pen ning thedo alangli phan ning thedo joine bangke kedam tangan tame alangli dhorom ting hol pik Karbi akhai phan ting hondo Karbi dhorom phan ting hondo methanga dhorom ting hondo aposi kedam tangan ni tame ni tom suri hojan long pati tame lang lak si poisa nang pidun son dak taksi peneng asengka tane ni tom em bang putin long pen long ji pusining thedo cm mithang sar cm sar mithang mata ni tom phanang cerap dunji Hempu Mukrang Adorbar pangke ta se pet nang paduk dunji puni tom ning the pondo la pentu kedam tang suri hojan long tame Hempu Mukrang Adorbar Karbi tum dhorom akam ke claim aphan isi council pen budget dang dang people tani tom phanang che chak do hala so rat mai pi long na che chak ateng si ni tom Hempu Mukrang Adorbar pen tame ni tom budget submit dam elo la ni tom phan budget dang dang people populo ate KCS Karbi Cultural Society panta council long isi budget ke dang people dolo nongke lame ramai phan tame isi budget ke dang pon dolo thik so dak si Karbi dhorom ke chari poni phan tame nitum ning thedo Dr. Tuliram Ronghang sar ni tom pan budget peneng nang deng pipon pu ta ning thedo ta penalang li nang cerap dun vegi ning thedo take sa Adorbar pen ke katli ka phejolong tambe hor bang ke pathe nang ni mane hor pathe kisumana monira tum ili tum theglong lo ekdom rong aju hor jun pokona ne ke titan kota ne kangri la so putha ya la lang ni tum kang sai ji bang ke ja se pet bang ni tum ke than lo je le pari bom lo je Karbi ke phejo hut pen cheng lok ajat hut punot aron bari matung ke hor jun bek nai puawe la si hor bang ke pathe nang ne Karbi phejo pen hut tame hor hen ipin ta klime jong si Hempuabur ma thaji buljan ne nang hor kang thil thai pen tame Hempuabur ma thawut la ke bang putin ta chini lo la si la so lama ke ni tum dabi bom lo
Silonijan Lems IB alongpini Arnitili isi apor malongpen KSC Bokajan District Committee tumpen Pherangki amai kipha Pherangki amai along KSC amai phu Raju Ingling Chunbang Desoitiron lapen Ari Sanghwa tumpen kapachini ponke Assam Sorkar pen Karbi Anglong along School Humnerke kang habji alam dulu Sitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbia Tumpen Humnerke Paskulta Kapangkir Kidejia Pham Sai Kideng Pon Abirta Longsi Ningarong Lapen Kachuru Alamthi Pajirpong Pinin YouTube KSC bukan district committee pen langsung fresh meet YouTube kita nangkok alam tidak person hello Z YouTube Karbi cari song lamdeng road KSC president lapian advisor lajan ini alam YouTube Karbi Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapian education in charge Richard Tokbi alam tu pan jingki loje dah Karbi school mana di high school long nerkep langsung long nerkep abim kiponji kursi asam kopen 25 Agustus bangke pangdapon lo seta beno bangke alam itu advisor lapen presiden alam itu council tu pen kacing ke citam pen aja nona bangke langsung school pon belo masih reopen ko masih kado kabi lo alam tu atum stani uthor lake isi good news lo masih langsung lo so skor humner cap against Karbi long itu lapen lapu is Karbi long kontroksi langsung skor non puthot non kibangji skor 2023 langsung sengkal abang ke kang puji kang kir puji bangke abelo langsung bangke kado kabis kami ningarong nang ko lapen langsung dah hack langsung skor stamit misalkan awareness last time aku kacisi kacita ko nakinang solo lasi untuk kami tadi so akhir tadi untuk langsung school kipon bidet inisiatif kian pon tu tengah pon suri akhiru pajero Honai Karbi Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang Sar CM alang ni pansetame pachini dam tulo sokutha pachini dam de lapi alang ni tong sikot pen Assam government tumhan lasolam thepa lelo lasisolam thepa le ben nonolangke government of Assam men setame labangso school humnerke school bangke kankir ponji ko alam ke avelo lake kaya mangsi labangke lapu dampong po Sike bangjilangan ni bangke bobi pon boje labangso school unan bakapa mi ponji pan bangke nili tom Karbi lochari song pen setame labangso longnerke school kapuri long lothan bang atom masai si chuniri la pohalo ke damtang hot henolo non ke bangjilang bangke 0% kali se 100% ke banji phansi nili toma hen setame nili toma chuniri lo lasila bangso step ki deng pon ke mission pen ki deng pon thega pot Karbi Autonomous Council Education EM in charge are Richard Tokbi constantly to Mahin Pen, Korbang Kupajero, La Pensola, Litum Kaching Honai, Karbi Autonomous Council, CM, Dr. Tuliram Ronghang, Nagi constantly to Karbi Lochari Songpen, Suri, Korbang Kupajero. Dolamara along tin na school along ta pini thanbang arni aliralon pen katalon done berta nangle Bharat Swathin Longdet Pen ki Khiching a Vice President Apithu President ki Khi Dr. Sarvapalli Radhakrishnan alangi pirthe kahachiani along pachetondunsi Trokebra isi angde thanbang arani Dolamara angkang alongta Hemphu Lukhimon English LPME High Lapen High Secondary School pen chinglong along tina school alongta talon dunrenti We all know that every year we celebrate Teachers' Day on 5th September as a birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He was a great teacher, philosopher and a scholar who gave much contribution towards to the students. He was very fond of students and teaching as well. So, Sarvapalli Radhakrishnan was born on 5th September 1818
1988. And so some of his students said to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan to celebrate his birthday, and instead he replied that instead of celebrating my personal birthday, better to celebrate Teachers' Day. So he has contributed a lot in our country. He is not only a teacher, he is also a politician. He was the second president of India, and he has been awarded as a Bharat Ratna award. So I will not give a prolonged speech. Behind me there are many teachers. They will be giving you valuable speech. So within this, I would like to conclude my speech. Thank you. Non malam super pan bertamo in ton pansena. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Madam, aprangsi kadogowe Karbi anglong ada Tuhan isi pirta keme dimen longsonin jai lapen el sabso nilang mari Tuhan na juniri bangla pulo nili asabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali tumpan isi hini pirta keme do harso pirta bangke number 1 bangke truck driver tuman anstame anam made ador kijun pensi ok anstame pachokono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisam harus pensi chupon loko lapen ala driver pustami jas tami da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehentem da amen tikang nam pol pen te harusi ok an tami chupon loko lapen at ke chupon lo ji athang abangala lo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore karbihan an kopi ma ga choke la bangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy henten labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang visit ikha karon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ। বাই দি ৱে কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো? পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ। Dihina mo phiphat berta lomang thlo. Difu train station along pini arnitili hinira achitim apor malom. Rakio hormu mati drugs pen inut police are deng kachingna. Non malom ongdung rakio hormu mati drugs abeha ki claim jiaphan ki pon ke wanatum rai komasai khiari deng kachingnang penang dolo. Lasonsi Dimapur pen kibang bom ihum Rajdhani Express a train along. Raiko masai khetum joy pen birta kilonga ting pen kiri kapuru kasai kepi doponahud ongdung rakio hormumati drugs gram pharoi sira troxikia pra isi sosi kilong lapen tangka kirengle sika suri phokya pra hinira pharo ki thomra phokya patangka kilong dol. Rakio hormu Rajdhani Express pen kiwan abang phi Kamrupasor Upen Das ator Sima Das pusi Nahit Karisma APS pen Phirangkiang no Pachinipo. ঠিক আছে ধৰা পেলাইছে কেনেকৈ ধৰা পেলাইছে বাৰু? আজি আমাৰ ইনপুট এটা আছিলে যে এনেকা আৰু ফোন নাম্বাৰ এটা পাইছিলোঁ আৰু এনেকা অলপ ডেছক্ৰিপশ্যনো পাইছোঁ যে লেডি এগৰাকীয়ে তাৰমানে ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে ড্ৰাগছ লৈ যাব পাৰে নিজৰ বেগত। তো আমি টাইম মানে এক্সপ্ৰেছখনৰ ৰঙীয়া এক্সপ্ৰেছত যাব বুলি খবৰ পাইছিলোঁ। তেনেকৈ আমি ডিফু থানাৰ পৰা ওলাই আহি আমি গোটেইখিনি GRP ICক লৈ পেলাই আমি ট্ৰেইনখন যেতিয়া এটা বা টাইমত যেতিয়া প্লেটফৰ্মত ৰখিলে তেতিয়া আমি গোটেই অলপ সময় পালোঁ, যিহেতু ট্ৰেইনখনৰ অলপ ক্ৰচিং আছিলে অলপ টাইম পালোঁ। তো আমি গোটেই ট্ৰেইনখন চাৰ্চ কৰোঁতে আমাৰ যিটো
ছাছপেক্টেড ফোন নাম্বাৰ সেইটো আমি আৰু যিটো ডেছক্ৰিপশ্যনৰ মতে আমি লেডি এগৰাকীক তাৰমানে হেৰি কৰা হৈছে তাৰপিছত বেগ চেক কৰোঁতে আৰু তাই বেগ মানে যিটো হেণ্ড বেগ চেক কৰোঁতে আমি এই ছাছপেক্টেড 11টা চাবোন বক্স পোৱা হৈছে তাৰপিছত আমি লগালগ এক্সপ্ৰেছখনত যিহেতু যাবলগীয়া হৈছে তেওঁক নমাই পেলাই যি প্ৰচিডিয়াৰ NDPSৰ চব প্ৰচিডিয়াৰ ফ'ল' কৰি পেলাই আমি বস্তুটো চিজ কৰা হৈছে প্লেটফৰ্মতে ৰেলৱে ষ্টেচনৰ প্লেটফৰ্ম Bini Karbi Prime Time kila pansi kang ton peglam dumi thakmi kurang tu.